watching me more Badwam TV Badwam so. The edition here and nano pay a Cassiano and some of those on you to your mobile Wobertini. A few more na KJT Jono Wokumasi Jatomu. Na 24 Akasa, a Fintamuni, penny 4 Eja Warmwa, 1 year in Fama, 1 more tissue, a wood animal, yet a handsome no Ebebro. Emebunu bi anase memoa womo commander di na egua for brum mensini mu nso womo hwe ani mu ene de womo ehwehwe free state of the nation a yemampani na nado de ebeto edwa no eno ne nsem bi na anopei mede bro Adom TV Badwam kase wo hwa me live on Facebook/Adom TV or Go TV our channel na 119 DSTV 280 and our YouTube nso search Adom TV 2 yo ho mede de afia amankwa tamaklu afia ni DMT said and 70 mo ankasa etie 2020 no emu unemployed graduate nurses and midwives aye in central nhemu omude omo haw nyina tudwa kiremu se womabo ohumodi bia sanka won asoe ya hodo ehwe apomoden ni sikasam so bedi nkomo na won sikasem bia kekemu no womode bema won so bepem sabri womonte ehwe ntino ne State of the Nation address no sabana nka bibi amfa ho ankyere wo mo dia march bosume de di kan obete wonka school fiti mfia duonu ne aduonu ya 2020 September ene ye wie school adwuma na yekosuan ye no yemfa nya adwuma ewo bibi a yate ye yato din say ghost officials ye nuanom a ye no omo ewie school since 2020 up to 2022 even 2023 ye nyina tifie ni ye twen say Ministry of Finance ebema tumidie anase kan kokrata ama Ministry of Finance afayen adwuma no emu bi enya akwanya ete ward ana ewo ward ye adwuma na okom na ubisa de omo ka kire on say ye posting sronko ebeka na say special posting Yewie school 2022 ena ye dwuma mu mpanimfo anase ye seniors a edikan UPNMG ebo ye ho kade ye ba Ministry of Health and Ministry of Finance ye no mo bedi nkita ho no mo ye te ase se ye ntwen by September 2022 ye nkrata be ye adwuma me yakoye adwuma ye nya ho muaye bi free Ministry of Health anase Ministry of Finance ye besre aban ne mpanimfo ne yasra o mo say 2020 2021 2022 and 2023 group of nurses are ewie school yeda so ofie so mana musifo ni bia be ka kire o mo say o mama ye adwuma ya eye ntro e no mu twade a kire Ghana man na ye demonstration nationwide no nyame ya adoma say president wie ne statement no ochina na yantehwe amfa ye ho a on the 1st of March Tamale wa Kumase ye be demonstration Tamale wa Kumase ye be demonstration on the 1st eno ye ne police for edi ho nkita ho nyina awie brum Mensino emu so any da kwan de wo mo hwe ni mo say ye mampani na adoda nkwa akufo ado ebeka ewo man no ne bobre de ekro Adom kase etoso CCI youth no obi alabre and the abortion na obi wey be 40 years bra in this power no na yema mogo nti obi odo amwache otumo otranso yen na number dwen the CCI and anwoche na do so na be ma pa tum so no online and afọ kokre we dwen efi sentire asese no mayeze in the old baby anka is a banana professor tum E20 Ghana anyomba mutum muche muzino ndi 100 Ghana crown for the onso ti yare shakwa anka ochina no nkombozin otum ama nyemu febi ni chefe benyan ama anwoche no yesu etum yen o sisi azo ama peni bekasa no nyama ku ebebi wa atete o ma nyama no ma ade no ma ago ananya youth no so yetum ye gaire ya tena se na youth be wonye adwuma ye yetrefie nkombozi biduto spato ama na kwa ye kope abana otere no bebre ye gbefu ti ye hwekwara nka ochane kasa no oboto bia na akomado ama youth a yesi no
Yes, we have my day tomato, a crab tomato. My expectation that most of the inflation are also above because since a Ghana, is Kakasnet a quarter azar. In the market, once a account. It's much of the or China inflation are also Yabashana, Wabafum. Ama Ian youth and I'm Bobuna or Manimano. Amanian so young after because this year young watching and Ludo, Yellow Black. I want you one Papa, you're watching Papa. Since I engage my friend, I cocoa. No, sister, so Abacare. When you Bibiala or Ghana, Chile, the next president now, Obabano. And see about the inflation also, or more from Lama. See, is Kaka Canada, and actually, then second MP, Amania youth, and so you want Herian or Abrabani. Pre-tertiary education teacher unions. Ya Ghana so aka wo ho abomo ehwe ni mo kwan sa manofo mo manifesto ahodo amode beba no won so kru kire bi ya wo hwe ni mo se mode be hyemu na nyame ya dom na de obeba no wagire no so de abusa no nsemfo ahodo obisa anya adwuma na no wo mo ehunu kwan ya ombefa so aye concern president dema collection of concerned teachers Kenali Awudu wono ene kasa ugina ekuo na no emode nsemi etudwa Ghana fo nyina December busumedi enimi ebekọ akoto santen akoto aba eyo mampanyini ene MPs na asema ya de to political parties nyina enim ni say impre bia no eyomo ena omo tenase na omo akwadwen de eye fata yen ye na omo dwen ade na afa ye hono kra no yenim ho hwe na obi otini gya ho no ena onim sane ehyehyefa enti afa die ya adwene se ya ma omo ndwen emma ye biom ya tenase ma ade a ye ewo adesuamu a ebeboa omanga na no ya tro edi egu krata so ade a ye de ma kyerefo ebebo omo akumatoyem na omo aye adwuma no sane ese no ya tro edegu krata so asema ye kan say teacher unions in Ghana pre-tertiary no ye membership no abro 300,000 plus be 350,000 ye does ye political party a ebewu ni say ensema ya kan no osi odi be ye adwuma no kwen e be fa so e be ta na chini e be ye na obaso a kwen bia ye be fa so asem na ojitu mu no obeye wu adwuma no ye be fa so na obi ba no ko ye mistake ekotwa ntrose ni ma mo kan meye na so ba no na dwini so onya indie enye obi na ekumentwi bosi ako afimu ene beto odwa se keyeti adwa no eja ato efa bi nti adwadufo wo mko ahuyehie mo no ne won ni Adom TV kase edi nkomo a wo kire sempanifo eja won sam no ama wo ma dan no ana market no won ensansi no foforo o mo sempanifo wo mo pa na enima mu odin ede ma wo bosho no mo she no yehunu hwe mfa ho ewo aha ahye a also mbesisi no ekọ 1 year no mo ne ma hye nyina so obia ofi a te se uhu adwumade bia obia edi anso da ho saa nsisan bia mai the batch na me store second one to away su ya na me to ahoma sapo ene niema bebre bibia hye ebia anka ha si ye match na afi ba omia ba ha na alanka so ba ha omo na be mai ska 1 billion omo tita yam say de obi anya akura enu 20 million anya di to aduani di ye omo ama ba bia antena ye nyina ye titifie ye die kura ya de mayen obi kwa na abọ mbosi am ya beta tantan kaka nti yesra wo mu eba abato aye kuma asefo ya ne to abanema wo mu ti sa asam to ya ne ya wo mu na no mo mehwe yen na prempe na eye president ema adwadufo ewo kuma sikeje tie dwom wone Adom kase abonkomo a chew ne yaudi oye no ni si no ni ato edwani nyina mu fa ba do for this and I'm vice president enuma sem so ema wo bie edwane fa ede mayen
Vice President Eboya no hoba ese enimanimu ye aban behwe se enuanom a omo ho aka no bepe emwa bi e de aboa wo mu ya hwe animu a ka be na otwe mienu ni na eja ne hye no afini ye hunu nsachara ye bia but re aban ne me ye de re hye animu no oya ma ya ba mabuo no ho amansa chia me kwadwo bi mreku amane bo asante Bayanko Baoleshi Bronu bi ewon kran ha. Adehia wo moto won susu pa fi se bola bi ayehye no wo ho ne musi a wo twiko wo mu no. Wapomudin mu nsam na yetoto no ose sa no nti wo mo sere penifo emedi hu dwuma mfama wo mo pa na bola mu musi di ano odi musi bia ni wo ye papa na wo mote hu bribi ehua no ha won adwen adom kase ko ho e na wo de won nsam yi etuja. Da bia miti eto da bia mani so to da bi nso a coffin wa pa nso wa hu se nya ade ese se obo wa but wisie no a eba no so untumi resist me call mother love hospital e wa dental frafra eto da bi nso a me call GCD hospital ho ya me former station e wa kwatia doctor ni bisa me say aden ba bia mete no me closer to ba bi omo hye ne ma na. So, and I'm say yes. Pepe for you omo yes ru ha nyu omo totototo nyeme omo so omo shibola no copes no tie no enti we sie na na obekọ fie na ejina wo mu wani nyina epuru nsuo we intino environmental expert aye friend yima no apo e de atudwa se enwisi a efri eja hihie mu anytime no eyade a enema hodo bi efri mu a ebetumi ha ni padua ne pa Roba no share itiminya dioxin me ada ye friends gas sibia itimi di ye fuyare di ti yare ni yare bibi eba na lorita no so taa ni ntino ubinya taa bibi free friend taa e wo mo ya na friend kota wosan editu dwase ekwan ya omanfo efa so ehye bola ne tai no eyade a etiamra enu ntino omanfo e wo mpatemu no enhwe se omo de beto ayawa so west assembly nenim no mo si hu kwan na nipa so e wo memu so yan se yentu ye hofo ye pra ahye dodo enya sa nyema no obi ye bola kakra bi professor hye no obi be so yi dade kakra bi fitai mu na frigi mu na wato jatu no hye no sa nyema nyina maka da se e criminal etia o mayimra ntino omo reporto ema assembly no muntu ho na mo amani boy me amedi fi Baoleshi Presbyterian school e wo ho no ne chipe e de bre no medin e de Prince Owusu Esiedu Adom News So akasia miensa bi wo Swaman ene bodi mansimu wo Western North mantemu a se ni nyina adane afro na eye galamse ya kwabrane ayese de mpanifo ka bia no wo monte ombekoso atuo no na aseye na de hye na sre mpanifo wa hwensuo no na ka ho asem wo mosre momra emebo wo ofia na gba kwan piana nu ya sisi tasania biala boko tie boko asesra boko fankan boko suaso wan nana mo yo emo mini asiane aso ye wan yo ba penda ande nana mo yesro engedo aso ho ya nwida ene ye nwuyo wo fie no bo kwan e biala boko egarim se nfie na iso wan so wan nana mo yo e fa yo buan ba de za no na mo yo e fa yo buan ba de za no e kamia ye se amamra nananom ahemfo ayi womanfo egusu enam koti kwan so etu agudie ne kese mu pa sese okopie mu ewon patem ho a enfidi a wo di tu agudie bi a ye frɛ ne chamfan excavator si egu ho bebre anopa ene enumre na mu tu agudie womanfo a wo mo etim patem ho ene Adom News nsɛnkyɔfo atwetwe nkɔmɔ no wo mo de nsɛm se na tu dwa fa ho toya no asai kura ya se na te no o sakuro ntimi fa nya hwe ale na se galamse no mutu no asai zu no to kwa anite se na te nto ko sa o de bede mfa nya hwe no na edidi ho yesuo no na yesanom emua na yeyi yetwopon ni efiri nsuo nim sesi abia omase no e hode de yantimi anye attempt bia ma yawe hwe ha o first nde na e kama pa yetimi sa ba se si agram se fo nso abanti o ma be se ni nyina yantimi enko obium nde no nso ya o ha ba ko nso akanya
Maminyana no so na Adom TV kasia na hana brema kwan na no pay mede asie meda se omre no adaje a wode ma yenti se wunyam pieye u pio twen misisie yam sima be mienu bi yenye nkrato yi mra da obon krata na online stories no wa ha yem fanto aso meda se